Yo, nyemeni nyekwa we touch plug life. Ingbeji Sheriff Kolimato. I know chemi D Sheriff. Boga yeshami. Ni boga yeshami. Boga wa yuwe no kofi o. Shimani boga den cha chuengbe ye touch plug eno. Nyena ge boga le fite penalty. Alo numo fite penalty. O bien fite penalty e Sharkua music bien fite penalty. Yo numo ogbe skomego. Ingbeji Schneider. Insha gbeji odai. In rap music name ji Sharkua. Numo be mi no yo man se wona ge otu abanga no ge gan dangbe artist fe to abanga shindo over drop ne wona bo ke mokotumo Tomkie Daadaa Yohane King Jeremy plus play me ke ni bi shindo over drop ne one of videos come train here TikTok ni oge tinkun agbene oga dani best ke ni bi won to obi wa ge mini ya anu me no get to la banga se wona ko noko mini ba ya anu no gba e future we touch plug no no mo. Oh, Unyami, engona wa ke obi mi neke question because most of the fans me come feel like ekole ninke think video about ebe no ko ya no do onu mi hie. No ni ba ya no ji nke nyami Yohane ke Tomkie ona kumi prekulala bangani. Your video one share 2 places. In book studio Jemeyi, your Miami section like Monday or Tuesday. Your me to our share studio video. Later ke ka gbe no ba man tell me hu e go ba share video. I may watch out because we fan nyemeji wo. E ko be femo no mi wala yo. O make warrior ken ke tinku lala e ba out ke video. Ne ko len ke nyeme ni yo se video ba. I may watch out video se fan ba because e ko be femo no mi wala yo. No one bagana. Yo numo she ba me o ke tinku track e ka dani best no egbe o mi wa. Mami nto no ha me versus fio tinku no ka dani no kukupe ke ga oga mu na e plug en. Okay. Be emergency e tinku side there. Tinku side jibini ekemini no ke vata shi ke vadwe e ko kucha ke so ke mi machine le akonyo mi ko kucha ke so se ene Sharkua tinku lala ne ko kucha ke so si yenye lo ina nyefe ko kucha ke so se ti ni lala akejo ni mo fe mo atwork ngbeji Sharkua ma nye saswa wole won ko oli jaja mad emo kucha keshose na kucha kesho na eju kucha keshose na kucha kesho na eju kucha keshose. Cool it down yeah Nachi o iti chon ye plug eno ona adanike kacha ko boye ko aka ya jeme cool it down achakobo eko ni o ba jeme cool it down Fani city yo mi e ka uwe akwa ojogba Kani city yo mi e ka uwe akwa ojogba ko na bro fonyo ni wo pioto akwa ojogba mate aboza wo pioto akwa ojogba ewo cool it down ye numo eradon dabi sino oba isinwe o gbe ma mi fin bona star no ga ba ma mi o chake ma fin no bona numo ba job wa numo ba job wa she wanna go asha some short feel ko abonti mi no come and be here abonti ni right now we are Italian guest house hello hotel mi no call abonti lala is a banger because onage lala femo God gift numo ni ke amo ewo abonti lala title ji koko o ba gbe mi abonti na dey do mine thing because fresh girls they love mine thing and they depend on Almighty o koko o ba gbe mi abonti na dey do mine thing because fresh girls they love mine thing and they depend on Almighty o koko o ba gbe mi o fefe o radon wa no ble omi wa na we touch plug eno ego